Podcast ini ditajakan khas oleh Buildex SG, sebuah syarikat renovasi yang menjadikan impian rumah idaman anda satu kenyataan. Korang boleh ikuti socials mereka di Instagram dan TikTok @buildex.sg. Untuk sebarang Go je. Untuk sebarang pertanyaan, korang boleh call atau WhatsApp mereka di 88994034. 88994034 atau korang boleh juga walk in ke showroom mereka di Woodlands 11 unit number 10-28. Yeah. Lagu WWE. Siapanya Yokozuna. Terima kasih kerana masih bersama kami di Next Home. Saya Fiza Yusof, Sabrina Shiraz Dan Muhammad Iswan. Okay, tadi kita tak go on detail Tak go in detail. Kau pergi My sana bad. 12 hari minus the flights. Tapi tak detail. Come on lah, detail. Okay, come tanya question. Walk us through daripada kau land sampai the last day, which is kau dari 7 LA. hari. Yes. LA dah kita kau pergi New York, Chicago, Tak ada Chicago, sembarang kau Canada Canada lah. tak ada. Canada, Canada. LA. Patah balik New York. Chicago partner Canada. Chicago kat Singapore Oh, Chicago kau Singapore. Kat Amerika juga. Chicago Amerika. Yelah, Amerika. Tak mula macam gitu. Sabar. Nak Tak ada. Google. Yang kau pergi Canada ke Chicago? Canada. Kau ni Canada bukan another tak country. dengar. Another country lah, Another betul country. lah. Chicago. Okay, let's So go. kau kat sana for Illinois. one day kat Canada, then kau fly back to Singapore kau fly back to New York. Sabarlah. Kau nak aku pergi Okay, chronological okay, order kan? I get it. I feel you. Okay, come, let's go. So aku I start straight from the flight. Okay. Okay, so on the 24th of February. Tak mau sampai tu. Dia diary. Tak mau 24 February belum sampai juga 24 Jan. So 24 January. 21st February. Okay. Jadi my flight. Okay, ni tip advice on kalau nak travel pergi country yang dia punya time difference is rabak gila. So my flight was 16 hours straight flight. Direct. The time difference direct. The time difference from Singapore dengan LA is 16 hours juga. So the cool thing is that aku rasa macam aku teleport in time ya. Travel back in time ya. My flight was at 8 PM. I sampai on the same day at 8 PM. At the same date lah. At the same 24th at the January same juga. date lah. So 24th Jan cool. 8 PM aku leave Singapore, aku sampai LA 24th Jan 8 PM. Tak ke tu whole day. 24 hour? Dekat belakang. Dia 16 hours yalah. back. So okay. Technically kau teleport 24 hour a whole day behind lah. Yes. Pasal the flight I 16 hours juga. Aku tak faham Faham lagi Something like that lah. Attitude tak faham. Okay, faham lah. Jadi Alamak, tentang aku punya tip right is that if you want to travel to a country yang dia punya time difference is so big gitu, travel in the morning. Okay. Kira take your flight in the morning. Pasal for me, my flight was at 8 PM. Kira macam dah time to sleep lah. So all throughout the flight I tidur. Time to sleep 8 Dah PM. 26. Dah tua sikit. Kau tidur ke apa? Ha? Aku mana tidur? What is sleep, man? Tidur kan? Aku selalu tak tidur. Tak, aku susah nak tidur. Okay, lepas tu Tak, tapi macam paksa ber. Kat aeroplane paksa ber. So I paksa tidur from for 16 hours lah. I managed to sleep I rasa macam 12 hours. okay lah. Yeah. Best lah gitu. Sedap sih. But that means kan by the time I sampai America, I dah fresh. But it's already 8 PM kat sana. So fresh and so clean. Jadi, betul. Provided dalam plane boleh tidur lah. Provided Dah dalam masam plane lah. boleh tidur lah. Ya. Kalau Yalah, letak correct. yang dalam plane tak boleh Rabak tidur, siul. okay, Ambil dry. lah. Pop pill. Pop Pil pill. kuning. Pill. Pil kuning. Kau first sleep lah. Sleeping pill. Oh. Itu pun tip number 2. Jadi tip number 1 is take a morning flight kan. Pasal kalau tak you land at 8 PM, you dah fresh gila. Tapi it's time for you to sleep already. So very hard. And then you nak force yourself to sleep pun dah susah. And then you'll get Pil lagi. Bawa pil pun. Overdose, I remember. Bawa pil je. Sampai overdose kan. But yeah, so I managed to sleep for about 4-5 hours gitu. Terbangun pukul 2 pagi, pukul 6 pagi gitu. Oh, boring But saya yeah. kira. So that's just the first tip. So sampai je makan burger. Uff.
Lapar. Lapar saya. Tak ada in-flight meal? Ada. Tapi like that was so long ago. So long ago. Kau tak faham kan? Alamak. Okay, lepas tu. So, apa That means bila dah kau makan? sampai US, what time? 8 PM. 8 PM. Lepas tu Tak terus dengar, masuk eh. Airbnb lah. Betul, I stay with my auntie. Oh, Jadi okay, my okay, auntie stay Wah, kat best. sana. Then after that's why kita datang visit. Asal tak tunggu hari raya? Safe. Dia pun suka lah. Tak Kan dah nak lah. winter. At least sampai duit raya. Raya dia datang sini. Habis duit raya dari makcik-makcik sini. Tapi kita dah 26. Mana dapat duit raya lagi? LA culture lain ber. Mana tahu LA dia kacau murah tak hati. ada hari raya pun. PD ada. Tak ada. Sana tak celebrate sangat. Gasak dia lah, gasak dia. Kau layan kan nak layan lah. Kesian budak ni. Kadang-kadang aku macam nak rimbat je hari ni. Lepas tu? Okay, You nak tanya pasal ni immigration. Pasal a lot of people takut yang immigration pasal kita Muslim. That will be hard for us kan. Yeah. Yeah, so only kalau nama korang ada macam Muhammad atau Nur gitu. Serius lah. Kalau kita aku susah. Dah, diorang akan macam a bit more macam careful. Agresif sikit. Hey. But standardized pun semua orang diorang akan tanya same question lah. Macam Like? berapa lama korang kat sini? Korang nak buat apa kat sini? Korang buat apa kat sini? Like, what is the reason for you coming here? What are your plans? Diorang tanya itinerary tau. Kira 7 hari kau kat sini. Day 1 nak buat apa? Day 2 nak buat apa? Hey. Follow me lah. You we come do vlog to together. my podcast lah. Tadi kau cakap kan, kalau dia tanya aku, you come here for what? See you. Macam gitu Alah, dia pun termalu macam see you lah. okay. Kat immigration lama gila. Kalau kena tahan my start Tak with kacau question pasport dah. dia. My name tak ada Nur semua. So senang sikit. But my dad, dia pun nama tak ada Muhammad, tapi dia ada jambang. Habis? Jadi Tu jambang apa kan macam dia Muslim. hide bomb kat dalam. Sure lah. Serius lah. Muslim kan ada macam jambang. So dan diorang ada Kena macam tahan. dia ni lama sikit. So kita punya Epic maybe sia. like 7 minutes gitu. Lama juga apa 7 minutes yeah. orang tanya ni semua. Kan? But my dadnya maybe macam 15 minutes. Tapi macam kat situ dia tak bawa Masih kat pergi situ, yeah. bilik lah. Yeah. Pergi je lah. Tak. Apa sih? Apa? Bapak aku je. Tapi tak. Tak lah macam bawa bilik pergi question. Tak lah. Tak Terus aku. sampai gitu lah. Yelah. Tapi immigration diorang akan just tanya that kind of stuff. So just make sure that on hand you have the address of your Airbnb. Itu important. Your address of your Airbnb. ABC dengan you punya flight tickets back. Flight details back home. Wah, semua kat tunjuk. Yeah, pasal diorang nak tahu yang you not gonna illegal immigrant masuk. Tak ada visa still lama that kind of bullshit. Betul. So sekarang pun Amerika diorang tengah trying to push out as many illegal immigrants as possible kan. Yeah. Jadi because of that diorang very strict on who they let in their country also in the first place. Yeah. Licin saya gitu. Leceh sikit. But itu semua honestly dia tak seseram banyak orang fikir lah. Yalah. Yeah. So dah masuk, dah happy, dah pergi makan burger lah. Tapi this is another tip. Kalau korang so macam was-was kan and mati-mati nak makan halal food, susah. Pak LA aja. LA susah nak cari halal food. Kalau kau Google probably boleh jumpa lah. Tapi kalau Mungkin jalan-jalan jauh gitu lah, susah. So the whole family kau tak was-was lah? Kita tahu kalau kita pergi LA memang tak boleh was-was lah. Boleh cuma nak tak nak. Nak tak nak. Put in that extra effort lah. Tapi macam for us kalau LA kita tak try sangat. So kita either masak sendiri kat rumah atau just make sure tak ada babi lah. Tip number 4 dah macam ni next declassified. Kau ingat cerita dia? Tak. Next declassified. Nickelodeon. Atau one Tak of that lah. Pasal macam boring. Best. Tapi tip number 4 Classified. jangan makan anything that has the word sausage inside. Pasal sausage most dia semua likely tak halal lah. babi. Confirm babi. So Any. yeah, and even kalau diorang letak beef sausage kan, you tahu sausage kan is like packed meat inside Intestine. intestine kan. Yeah, it's Intestine pig dia selalu intestine. pork intestine. Yeah. Yeah. Pasal dia the extra flavour. Kau tak makan sausage? Kau pernah try lah? Google lah, YouTube. Tak payah try Kau untuk tengok tahu. lah, dia kan suka makan. Tapi nasi tak suka. Fat shaming ni. Never. Problem. Okay, so sausage, bacon, ham. Ni 3 tak boleh. Okay, yeah. It's the Yeah. common pig. Yeah, dengan spam lah. Spam. Tak tahu spam. apa. Spam. Yeah. You always spam me. Habis kau pergi ada burger tu in and out. Shit. How you know? Cause it's overhyped.
Sedap. Like I feel like orang yang pergi US mesti kena try In-N-Out. Sedap. Actually. Sedap. Compared to And tak ada ada. Tak adalah. aku mana tahu asal kata kau. Kita tak pernah pergi. Ada lah. Bacon ada. Jangan ada bacon je. Kat sana, so the In-N-Out better than Singapore punya macam Shake Shack, KFC, Burger King. Tak pernah try Shake Shack. Tak halal. Shake Shack tak halal lah Syul. Asya. You eat Shake Shack. You show the camera sama. Ayo. Spam you. Apa tu? Tak spam. Kan kau cakap dia ada ham, bacon ke apa. Spam. So aku spam, aku babi lah kira kan. Kau fat shaming aku lagi. Apa bilang Cina makan babi. Tak, aku nak try. Okay lah. Aku ni orang tak was-was walaupun dari Singapore. Tapi bismillah lah. Agaknya lah. Ada. Tapi better than McDonald's-nya cheeseburger. But burger dia besar. Actually besar. Pasal Aku rasa mesti portion US dia big punya portion is very big. That's why I know. Tapi the thing is kat sana is kau boleh choose how many patties you want. So double, Serious? triple, 4 pearl, 5 pearl, 6 pearl. Apa And sial, kat sana is 4 pearl, jual 5 cheeseburger pearl? aja. Yeah. Then the price range? For food Dia ala carte ke semua meal set dia ada upsize. Ada extra large kan? Ke king size ke apa tak salah ke? Tak tahu mana kau dengar ni semua. Yo, YouTube fuck me up, man. Probably Never lah. trust. Tapi In-N-Out tak ada lah. Tak ada. In-N-Out dia just ada berapa banyak patty kau nak. Oh. Yeah. But everything is a meal. Tak, boleh pilih. Ala carte. Ala kan. Oh, kat sana semua free flow. Air. Apa? Oh. Air free flow. Jadi kau just beli the cup and then anytime can just refill sendiri. Yes. Wow, awesome sah. Best, Then how best, much do you pay for your meal? I think satu meal is about 12-13 USD gitu. Which is Convert- Singapore convert. about 15-16. Yeah. Oh, not bad sah. Actually mahal juga mahal sikit lah dari Singapore. Sikit je. Actually aku rasa aku tipu. Aku rasa dia macam 8-9 $8 Stress lah. So macam 12-13 Sing dollars. Habitual liar lah. Sorry. Kena habitual liar saya. Kau banyak dengar Kendrick Lamar. Habitual liar bagai. Siapa? Lepas tu? Ada dah makan-makan Kalau aku nak go through day 1, day 2, day 3, day 4 susah tau. Pasal everyday aku shopping je. Literally kau kat pergi sana LA, shopping je. is What's the full on best shopping. mall kat sana? Ross. Which is Oh macam my mana God. konsep dia? Dia bukan mall tau. You pernah pergi Perth kan? You pernah pergi Perth? Tak pernah Okay, Yo, nah, what's that? Dia tak ada pasport. Dia tak ada pasport. Dia tak ada pasport. Korang pasal gila. Dia tak ada pasport. So dia tak travel. Tak tahan lah. Aku terpaksa kerja sini, pasport aku kena tarik. Serius lah? Serius tak serius? Tak lah, aku Singaporean. Nak tarik pasport apa-apa. Mana tahu? Ada. Sebab aku tak travel dia. Okay, kau imagine big car park. Macam Kallang. Actually kau imagine Kallang. Di Decathlon Mall kan. In Perth kan everything is like that. Yeah. Kat Amerika pun semua gitu. So besar the sial. whole country is just like that. It's just big car park dengan one big mall. And it's not one big mall, it's one big shop. Macam Decathlon surang kan. Macam Yang itu. itu pun is So kau datang car park, satu besar Ross kat sana. Dan kat tepi ada Sephora, satu building Sephora. Satu building In-N-Out. Satu building Panda Express. Panda Express sedap. Numpak nolat. Tu Chinese Chinese food. Chinese take out kan. You know a lot for someone yang tak ada pasport. Kau kena faham. I'm stuck on the internet, bruh. Dia tak travel. Jadi terpaksa lah dia tengok YouTube. Aku FOMO. Nak aku So keluarkan tengok vlog orang tak? travel. Kalau boleh, why not? Why not? Okay, next one. Okay, jadi so it's that big kan. So the best place that to shop at is this place called Ross. Dia jual past season items of branded goods tau. But by branded I don't mean macam Prada, Gucci tu semua tau. It's like Guess ada. Guess, Nike, Adidas. Nike, Adidas. Macam factory outlet lah, is it? Macam factory outlet, but it's all just in Ross. And Levi's, Wrangler, Juicy Couture. So Juicy aku kasih example Juicy Couture tu. Habis macam mana? Mana aku tahu tak tu apa pun. Juicy Couture. You tahu? Tahu. Brand lah. Ya, diorang ada Aku tahu brand. Kambing. Yelah. Lepas tu. Oh my god, barang. Dan apa lagi? Juicy ketua. Sampai ketua kau ni. Lepas tu. Jadi itu set kan. Diorang punya popular set is macam hoodie, zip up hoodie dengan sweatpants.
Winter that season. Tak. Kat Singapore pun boleh pakai. Dia tipis punya. Oh. Jadi kat Singapore, I think that one set will cost you macam 170 Sing gitu. Kat sana 29 USD. Patutlah kau shopping ya. Baik ke? Convert Murah saya. $40. Ya, about there. Worth it lah. 30 plus 40 ya. Aku beli Guess punya wallet. 10 USD. Apa sih tak belikan kita? Kan? Souvenir tak ada. Minta kitchen dia tau. Tak bawa sih gula-gula. The hell, nanti food poisoning. Tak, aku masak. Kau masak? Gula-gula tu. Masak? Raw apa? Raw. Okay, skip. Then besides shopping, mana lagi kau pergi? Tak ada. Shopping aja? Tak, kat LA is shopping aja. Oh. So 7 that hari one- tu 7 hari shopping. That one Ross Mall is literally macam factory outlet macam IMM. Tak. Dalam ada dia macam banyak kedai. Decathlon, dia gitu. Jadi dalam is just racks and racks. Then kau just kena sift through one by one slowly. Sift, tengok. Dia ada macam thrifting vibe sikit also. Tapi everything brand new. Yeah. Yeah. And branded stuff lah. And branded stuff. Ada nama lah. Okay lah, kalau gitu size limited lah. Tak. Limited sikit. Kena cari lah. But Tapi USS everything size? sorted out by size also. Oh, Jadi you that's just nice. go to your whatever size that you pakai and then cari lah. Oh, okay. Yeah. Sana dia size is bigger kan? Tak Bigger selalu. Yeah. sikit. Yeah. Diorang size besar Syul. The sizes yang popular ada sizes yang tak banyak jual. So macam XXS banyak and then XL, Oh, XXL, L pun banyak. That kind of stuff. so for us Asian macam kau, double XS. Yeah. Dia kalau macam Fiza. Kalau akunya kids section. Kids 7 years old. You don't judge me. Yeah man. Korang dari tadi judge aku tak pergi apa. Tak, lepas tu kan New York kau kira New York. New York apa Jadi dengan LA New York? gitu je. LA is just shopping. Sampai shopping kat grocery mall. Grocery. Mall. Mesti gini kan? Giri. There's this place called Costco. Tu yeah, dekat yeah. ni pun ada tak salah aku. Dekat Malaysia. Perth. Apa yang mana YouTube channel you watch? Kat Malaysia pun ada Costco. Kau tengok YouTube Ada je. kat Malaysia? Adalah. Ya ke? Google sekarang. Like Serious? Malaysianya Jasco kan? Is it? Yelah. Malaysia punya Jasco. Malaysianya Jasco Syul. Oh, try deh. Costco. Tesco. Jasco donat je. Dia punya first one why Malaysia no Costco ya? Oh, Tesco. Malaysia Tesco. Tesco. Jasco donat. Tapi Costco pun grocery shop. Tapi diorang ada this thing called Costco Wholesale. So to even enter the shop kau need a membership. Yes, dekat pun ada. Yeah. Kat mana? Perth. Ada juga Ada. Yeah, so you need a membership to go in, and if you go for the wholesale business punya, kat dalam is semua jual in cartons. So it's best actually macam untuk kedai mama gitu. Diorang beli in cartons and diorang jual kat kedai mama diorang. Tapi as long as you are a member, which banyak orang is ada member juga, beli je. Stock up kat rumah. See? Best tau. Rumah You dia never apa go besar-besar hungry. apa? Kau patut pergi sana. Stock up. Sponsor lah. Tiket dia tak mahal sangat. Kau save enough boleh. Okay, Sponsor. macam tiket tu Bali berapa? 100 plus? Alamak. Okay, tak boleh compare. Tiket tu Perth berapa? 600. Perth. Around there lah. 600, 700. Yang ini is 1,002 Economy. economy. So you 1,000 just tu have pergi to balik. like save sikit dan dapat. Pergi balik. Then total kau kat sana LA alone kau shopping 7 hari straight 7 kan? Kau kat sana. Yes. Wah, aku imagine kau bawa balik luggage berapa saya? Balik. Luggage beranak saya. Baggage berapa kilo Saya. Kita family of 5 kan. Jadi kalau naik SQ, two luggage each. Kita bawa balik 10 saya. Apa? Semua 10 saya kita pakai. Penuh. Penuh lah. Penuh tak boleh zipnya saya. Korang pergi satu standard lah. Satu kosong, satu baju. Dan kat sana semua penuh. Betul lah. Kita datang dengan 3 my luggage je. Patah balik tak tahu macam mana Beranak dapat 10 lah, tapi dapat dah 10. Siap Rabak saya. Terus sampai Singapore nak pergi rumah, nak book Grab sini tak sana. asyik. Dua kereta. Oh my god, leceh. Tapi worth lah. Yalah, bukan selalu course kan pergi sana. Tapi nanti kita price breakdown semua nanti Okay. So then after LA Costco dah habis So LA dah habis, then kita ambil budget flight pergi New York. Budget flight, the tickets is about 150 per person round trip. US Singapore dollars. Ya, dah murah sikit. Tapi LA to New York is 6-hour flight ya. Apa? Lama apa? Jauh gila. That means besar gila lah US kan. Singapore pergi Jakarta.
Tak lah Pergi Jakarta 2 jam. Pergi Perth. Singapore pergi Perth 5 hours. Oh, jauh. Ya, Jauh gila. So dah 6 hour flight, dah land. Time difference is like 3 hours before that. 3 hours before Sebab tu LA badan time. kau rabak Rabak saya patah balik, rabak saya body clock. Kau sampai US kau jet lag? Balik Singapore pun jet lag lah. Wah, habis kau Aku pergi. tak tidur, pukul 3:30 pergi gym sia. Nonsense. Biarlah nak kasih penat dulu badan. So dah sampai New York, and then itu ada rasa macam dream come true sikit lah. Pasal macam semua orang bawa pasal New York. So macam oh my god dapat datang New York. So datang je rasa feeling Alicia Keys. Mak aku datang pakai yang turban macam Alicia Keys gitu. Style gila. So sampai je macam tengok atas tak nak tengok bawah dulu. Tengok atas ni macam wow, this is so beautiful. Lampu dia semua beautiful. Dia punya billboard punya tulisan. But then like in the previous episode kita berbual, kat bawah tengok dia bawah je is rabak. reality lah. Yeah, Bawah it's is reality. Ending part aku tak dapat cakap tadi. So got one of the things then. Okay, one of the instances kita balik lambat sikit. Jadi balik the mana? homeless like balik Airbnb lambat sikit. So so the homeless people dah starting to find a place to sleep. So kita keluar subway station je. Kau imagine the subway station ni sama dengan MRT kita kat Singapore. Kena turun and then after that underground semua. So as we were walking up the staircase to go back to the street, literally tangga dia tak besar mana. Dia sebesar gini lah, like between you and me gini. On this side of the tangga, the homeless people dah set up tent dorang on the steps. On this side pun dah. So this the part yang dorang kacau kita sikit. Pasal nak kena macam langkah dorang sikit tau. And the worst part is, dorang tengah injek-injek buntut je. In the middle of the subway gitu. Dorang tengah injek-injek buntut tau. And like, depan kita dorang tak kisah. Serius lah? Yeah, and the worst part is that satu dah injek, and then to change dia pas kawan dia. Kira dorang share-share. Bila tadi kau cakap kau langkah-langkah, kau cakap sorry, excuse me. Kau cakap gitu? Kau main langkah je? Langkah je. Oh, okay. Dorang pun dah high, dorang tak sadar saya anything. So kau langkah tadi ada just Tak, tapi gitu-gitu. ada local recently bilang kita yang ada homeless dah start to attack. So kat subway station, ada news recently yang dorang tolak someone down the track. The homeless tolak? The homeless pasal tolak. dia tengah high ke apa? Agaknya. Oh, Tapi dorang tolak, just tolak them down the track. Okay. Yeah. Wah. So that one scary. That's why sekarang kalau you go New York, pasal that one apparently baru jadi juga. So sekarang kalau you go New York, semua orang their back is like on the wall. Pasal diorang scared. Because the track is, diorang tak ada tu pintu apa. So diorang semua just macam lean on the wall as far as they can. Oh. So tak boleh Jadi kena not tarik near to ke the apa. track lah. So seram lah. That whole side is scary. Pasal obvious gila. Like kau turun je, semua orang tengah macam leaning oh. And macam badan keras. So I macam okay, must be careful lah. Then tourist kan nak ambil gambar style-style so nak ambil gambar bila train datang semua takut lah. Wah. Yeah. Terus dah gitu bila kau naik tangga dengan family, korang since family kau off bapak kau and any other guys? My brother, ada older brother satu. Older brother. So korang naik kan, ada formation tak? Macam bapak kau kat depan, abang kau kat paling belakang dan korang naik in one straight line ke korang just naik gitu-gitu? I think naturally ada tau. I think both guys kat belakang. So perempuan jalan dulu. Just in case anything Jadi dia happen. tak ada macam physically try to tarik ke kata? Tak ada. Diorang tak kacau langsung lah this time. Dia just injecting each other Diorang lah. just tone lah. Just tone rabak lah. That's the Seram only sia. thing yang macam rasa unsafe sikit. Yeah. Pasal orang bila high boleh buat apa-apa. Correct. Yeah. So that's the part yang kau kena just, in Singapore kita tak biasa see all this. Yeah. So kita carefree kan. Yeah. Kat sana just have to constantly be on guard lah. That's the only difference. Ni kat New York ada nampak macam gang activity ke? Since Airbnb, it's okay. Airbnb korang is macam rumah sebuah ataupun apartment. Apartment. Oh, okay lah. Tak Jadi ada dia macam okay. that hood ghetto area. Kita tak pergi sana. Tak nampak So, semua lah. New York City diorang is in 5 parts tau. Diorang ada Manhattan, Bronx, Staten Island, Brooklyn and lagi satu aku tak ingat. So yang the Bronx ni is Bronx the one yang banyak ghetto. kalau Bronx kau dengan dengar kat Brooklyn, TV Yeah, semua. Bronx. Brooklyn pun ada Harlem. Harlem Yeah, kat dalam yes. Brooklyn. So those areas diorang just say don't be there after dark lah. Yeah. Kelakar tau. But I Pasal would love to see Bronx ya. kan tak pagi boleh. Pasal pagi kat sana ada zoo semua. Tapi kau pergi? Tak, Bronx kita tak okay, dapat pergi lah. Pasal New York short sangat lah. Dia 2 days lah. 2 days then 1 day then 2 days again. So tak sempat.
Pasal kat Total movie 4 so kita days. nampak Bronx kan. Yeah. We'd love to see how it's like. I mean, Style kau in the hip hop, kau minat hip hop scene, right? yeah. Kan. But can go in the afternoon they say can go. Tapi as long as belum gelap kau should go home already. Yeah. Yeah. Tapi interesting pasal bila aku patah balik from New York to LA balik, kita beli budget flight So budget flight family I macam tercampak-campak right. So my sister was sat beside this black guy. Then after that dia friendly gila, borderline gila punya orang borderline crazy. Yes, no, my adiknya kawan baru. Yalah, dah atau kawan your baru adik yang dah. gila. Tak, adik I cute. Okay. The sister new friend. Okay, so dia just macam chill-chill lah, tanya kita macam macam nak pakai Instagram bahasa Melayu Hah? Tak lah. Betul lah. Kalau betul lah. Scam. Injek untat tu Problems. Kasih kau shrink Syah. Share. Bodoh geli. Jadi dia tanya macam nak pakai Instagram ni semua. So adik aku share blah blah blah. And then after that dia tanya, so where you from blah blah blah. Then dia, so what did you do in New York? Did you come to the Bronx? Nah, adik aku cakap tak, we didn't get to see. Dan dia kata, that's good. Yeah. Keep out of there. Dia gitu. Then my sister say, Keep out of there. Is that your try and the Actually, accent? actually boleh try lagi lah. Tapi segan. Because So- that's actually your try, then you kind of shouldn't do bad. that. Don't have to do that lah. It's okay what. Keep out of there. Mulut Macam maintain, Jawa pula aku punya bunyi. Kau Keep tahu out of try, kau there. tahu. Hey, keep out of there. Okay, lepas tu. Racist. Apa? Aku je racist. Meow. Lepas tu? Jadi after adik aku tanya macam asal like what's wrong Like why, with the Bronx lah. Then dia kata it's dangerous there. Then she said what happens? Kau nak kecam aku lagi. Tak, aku nak dengar kau punya accent. Then dia cakap macam what happens there. Then dia cakap everything you see in movies. Everything you see in movies happen there. Dan kita macam serious Interested, ni. yeah, you know. Like, was he from Bronx? Yeah. Oh. He's from the Bronx. Gini Dari kawan Ya, jadi kawan What's up, my G? Dia tengah cakap something N-word. Dia cakap dengan adik aku and dia cakap N-word tau. Then after adik aku macam yes. Then after dia pusing, dia tengok ke adik aku dead in the eye. Dia cakap, do you know what's the N-word? Oh, dia tak kata the word itself. Dia just say the N-word. Dia cakap, do you know what's the N-word? Dan adik aku macam panik Asyik. macam nak buat apa macam ni. Nak cakap apa ni? Free pass apa? Belum cakap Tak apa. boleh, Syah. Dia tanya je. Dia kata adik aku macam, I think so. Yeah. Then dia macam, what is it? What What Tak ada kau kata. is it? Tak, dia aku tak cakap. Dia orang just laugh it off. Tapi New York ada, the cool thing about New York is the people. So the place itself very much macam Singapore macam kau pergi Tanjung Pagar CBD sana kan. It's just tall buildings je. But the people lah duk. Orang gila lah. Gila sana? Gila macam every I swear macam 1 out of 20 people are crazy. The Gila dorang. locals ke the homeless? The locals juga. But gila in what sense? Okay, so I was in a thrift shop. Tengah tengok baju je. Nah, ada another guy pun tengah tengok baju. And after dia macam terrush tau. Dia terrush habis terlanggar aku sikit. So terlanggar dia after dia just macam, oh sorry. Macam normal lah. Normal habis dia, oh sorry. Dan macam, it's okay. Nah, after that dia dah jalan. Dan after that dia pergi mirror. So I macam, okay, dia nak tengok baju dia beli. So I macam tak pay attention lah. Tu dah pekik. Literally. I knew Dia it. tengok mirror je. Schizophrenia. Tiba-tiba dia pekik macam gitu. Habis dia pusing 360 gitu. Habis dia macam, woo. Tu Dan aku macam, aku terkejut pasal kau tengah describe Fiza. Itulah. Sebab tu aku ketawa. Pasal, why does it sound like me? Like it's something that I will do. tapi dia sorang-sorang tau. Jack, aku Fiza seorang-seorang gitu. pun boleh. Betul, serius. Jadi Kau aku saja kalau kat New York. orang-orang Amerika datang Singapore, orang Singapore ni gila. Singapore gila. Aku kan orang ni. Betul, aku can Sia. literally do that, Sia. Style lah. Tapi dia tak macam Jadi aku boleh lah pergi sana blend kau in. one of them. Ya. The crazy ones. Yeah. Habis dia dah, You know why? asal. You know the N-word. Because one of them. Bodoh lah. Siap Dia dah woo kat depan mirror. Dia pusing lagi. Habis dia rap. On the way out dia freestyle. Freestyle lah. Cool rap. Sedang rap. Gitu lah, dia gitu All lah. the way out lah. Shit. Yeah, it's weird. And then
aku tengah pakai seluar juicy aku. And then my jeans dia kat belakang, kat buntut sana, dia tulis juicy. So dia macam, I don't know lah, I thought it's cool lah. Dan ada satu lelaki ni, and dia sejuk, tengah minus 5 degrees gitu. Dia tak pakai baju. Inside the mall ke kat luar? Kat luar pun dia tak pakai baju. Kat dalam dia tak pakai, kat luar dia tak pakai. Because I saw him walk out. So dia tak pakai baju, dia tak apa. Then after that, I walk past him, I saw he pusing. Dia pusing, dia tengok aku, dia pekik to himself. Oh, she wearing fat girl pants. The heck? So tak just spell fat. FAT lah. PHAT lah. Lama macam too fat gitu. Kau too fat. FAT tu kau. Tak boleh. Body shaming aku dah. Dari tadi Ayah, the whole episode tau. Ya, tu je. That's it about New York. It's just the crazy people yang make you macam terperanjat sikit lah. macam But they horror are movie. not aggressive ke apa ke. So bila Diorang dia cakap gila-gila gitu, sendiri kau lah. don't find it offensive lah. Macam kelakar. Pasal kau dah tahu dia gila lah. Ya. Ya, But gila-gila if sendiri it's tak macam kasi kau orang. tengah jalan orang catcall kau gitu. Tak ada orang catcall lah. Is it? I think pasal winter pun semua orang pakai macam cover up semua kan. Dah tak Adalah layan macam lah. gitu-gitu sikit-sikit. Macam Macam Shaw. tu lah. Siul. Tapi tu homeless people. So macam kes baru ni cek buntut dia pusing gitu. Ayo. So dia nak share screen. Aduh. But yeah, like that's it about New York dengan LA. Dan Canada pun I pergi just to tengok ni Niagara Falls. Oh, bestnya. Best. Lawas Tu siul. yang Frozen waterfall besar Yang paling gila besar tu tu lah. Ya, Niagara Falls. Dia boleh ambil gambar kan dekat dia punya ni. Edge tu. Creepy tau tu. Why? Pasal dia punya barrier around the thing is setinggi ni. Hah? Dia setinggi orang ni boleh je. Tak tinggi, jatuh Syah. gitu, Exactly. Boleh jatuh Syah. Boleh jatuh and boleh macam kalau nak buat apa lompat je sah. Itulah. Boleh climb je tau. Wait, so the And I find barrier it so is creepy. on top of the waterfall itself. So dia punya waterfall is besar nak mampus kan. So ya betul lah. Barrier dia kat atas waterfall lah. So kalau kau terjun kau masuk kan. Jatuh Syul. Masuk dalam air lah. And fall down the water. That's why like, after that I terus macam tanya ChatGPT. Macam how many people have committed suicide Banyak and kan? stuff like that. Actually tak banyak sangat sih. Berapa? Less than 10. Diorang kata since it was discovered 10,000 years ago, there's been about reported 8,000 to 10,000 deaths. Which is one per year lah. one per year About gitu. one per year lah. And then about 40% is suicide. Yang lain accidental je. Tapi bila kau diri kat atas itu, kau boleh rasa dia punya angin, dia punya waterfall punya deras Tak lah. Is sangat it? lah, The current. But so- it's Tak winter rasa. kan, sejuk kan? Sejuk sih. It's not frozen. gila That je. shit's not frozen. Half frozen. So the waterfall tak frozen. Tapi kat bawah dia bila dia dah macam Dah land smooth lah. sikit. Sana semua frozen. Tengah frozen that shit's rabak cool, sekarang. Zah. Best eh? Tapi because it's frozen, kita tak dapat do the activities yang take the boat in Niagara Falls. And then ada satu macam you stand behind the waterfall. Ya. Tu Ambil semua gambar. tak dapat. Pasal summer diorang tutup. Pasal winter diorang winter. tutup. Pasal dangerous. Yeah. Tapi style lah. Niagara Falls is really macam Mind blown. mind blowing gila. Out of New York, Las Vegas ni semua. Las Vegas. Los Angeles. Las Vegas, Los Angeles semua. Niagara Falls is gila babi. Gorgeous So it's like something you wouldn't imagine yourself ever being able to see that. Pasal it used to be one of the 7 wonders of the world juga kan. Wait, what do you mean by used to? 7 wonders of the world change every year. Oh, that's news. Tengok YouTube lah. Kau dah hal dengan aku. This whole episode tau. Hal, aku bilang je. Problem tu. Tak adalah, Ni okay, talk okay, to the okay. boss tadi lah. This one. Issues lah. What? Gurau tak boleh. Sensitif lah. Wait, so 7 wonders of the world change every year? Yeah. Habis this year, or last year, this year, Niagara Falls is no longer there. I think dah berapa tahun ni belum tak ada lagi. Oh shit, need to check sah. Yeah. Okay, But okay. nice your lah. homework. Kau Then nak kau pergi Canada. Train. drive. Half an hour drive. Oh. Grab. Oh, great. So kita pass by immigration macam nak masuk JB gitu. Itu pun leceh. Asal? Nak masuk Canada no problem tau. Nak patah Keluar. balik Amerika, Susah. kena stop saja. Diorang minta kita park, naik office, habis kena interrogation Integration lah. interrogation Interrogation lah. interrogation Interrogation. lagi. Interrogate. Interrogate lah. Interrogation Yes. Interrogate. lagi. Apa dia tanya? Sama lah. Datang Amerika buat apa. Dan kita cakap,
kita baru kat Amerika je. Kita datang Canada 1 hari je. Dan dia macam, yalah, so datang balik buat apa? Sekati aku Asyik. Dan kita macam kita ada flight to catch sekarang like in an hour. Dan after dia macam flight to where? Dan kita cakap New York. Dan dia then go New York for what? Repeat lah the whole thing. Dan aku macam extra gila Kan? Tapi leceh juga sih kalau kau pergi holiday tapi kau kena question bila part immigration je. Kalau aku pergi sana aku kena tahan saya. So nama aku Muhammad tapi leceh. tak rabak sangat lah. As long as you got the answers for everything, dorang akan let you pass lah. True. Kau just jangan tiba-tiba tersweat. Tersweat? Ter-anxiety ke kat depan dorang. Enggak. Asal? Dah nama Nur kat depan. Itulah. You know what's the meaning Nur? Cahaya lah. That's the end. That's the meaning Nur. Problem lah dia asal. Kenapa? Attitude saya ni solely. Boleh swag lah. Geli. Okay, so after Canada, 1 day trip, half an hour tu yang kau bayar about 10 USD. Nak masuk Canada? Tak, the Grab. 100 USD sah. Tak pay attention hari ni. Tak lah, dia kata 30 minit. Belum. Usually Itu is Bangkok. Itu Bangkok. Itu Bangkok dah. Alamak, aku rasa kau dah penat lah. Pergi balik lah. Dah time tidur. 100 USD saya kena. Sial lah, 10 USD. 100 USD? Just for 30 minutes? Yeah, that's $140. Is it because you cross a border ataupun just in general? In general, kat sana mahal. What? Grab mahal gila. Yeah, 30 minit, $100. Family kau tak ada sewa try drive kat sana ke? Kita wanted tu. Satu hari diorang minta 300 ya. Untuk kereta apa? Mahal je. Kereta biasa. Tak 7 tahu seater kereta lah. apa. 5 seater. Kereta Kereta biasa-biasa punya. Nonsense. Yeah. Mahal lah. Fun fact was Niagara Falls. So Niagara Falls kan, dia kan fall very hard kan. Yeah. Okay sabar. Guess korang guess. Tak nak. Apa? Okay lah, then ni podcast is sponsored by Okay. Sama. Okay. Korang guess how many liters of water fall from the Niagara Falls every second? Who? Berapa liter? Berapa liter air? How many? You want a photo of Niagara Falls tak? Okay, kasih Kau ada rough idea size of the Niagara Falls. Okay, sabar. Besar lah saya. That's why. Kalau sebesar berapa feel? Ni Niagara Falls. aku tanya kau berapa besar, kau tunjuk aku gambar. Nak tengok? Aku Ni nak lah, tengok. ni. Tak ada diameter ke berapa besar ke. Tak ada. So berapa liter of water in a second? Yes. In a second In a second. Yes. Guess je lah. Guess je. 200 million liter. Possible saya. Yeah. Aku tak tahu. I just make a guess lah. 2 million lah. In between korang 60 million 60. liters of 60 water million. tau. Per second tau. Gila babi 60. 60 million. That's a lot saya. Crazy kan? And then you know, because the water is falling, so waterfall kan gini. Ni dia punya tu kan. Habis air just tempura. jatuh kan. So as the water is falling, the rock behind it will just keep macam rubbing off. So it'll get bigger and bigger kan. Apa ni yang get bigger? Faham tak? Tak. So dia ni kan Niagara Falls kan. Jadi air jatuh sini, ni rock apa. So every time the water fall, the rock will just keep shedding. So in a sense, the land here is just going backwards. Yalah, faham. backwards. So the fall is getting like bigger and bigger. 10,000 years ago when it was just found, it was 11 kilometers ahead. That's a lot saya. 11 kilometer. Kira dulu is a lot smaller, and then sekarang dah grow in 11 kilometers at least in like. But it took 10,000 years. Yes. That's a lot. Yes. Tu je. Dah tu je. Tu je fun fact je. Okay. So proceed next. Not bad So lepas tu dah habis patah balik New York, makan kebab lagi. kat sana most of the macam kau kata last episode banyak benda halal kan. Senang nak cari. Everywhere. So is that macam Turkish food, kebab, salami, falafel? Ya, tu semua falafel. Then Fluffle. that's all. Ya tu je. Tak Kita ada makan macam tu je. local cuisine yang halal. Local cuisine orang kira pizza dengan burger je. Wah lim saya dorang. Tu memang orang punya makan. Nak macam mana? Pizza dengan burger tak halal. Yang halal is legit tu kebab semua. But that kebab is everywhere. Everywhere. Every 100 meters ada satu. Dia food truck lah. So everywhere ada food truck. But semua jawapan sama lah. Sama. And tip number 5,
Kira sampai 2 episod tau. Tu lah. Always ask for the price first. Pasal kita kena prank saja. Asal? Pasal okay, ada places ada tunjuk tau dia macam $10. So satu bowl gitu boleh suap 2 orang I think. It's $10 tau per bowl. Which is not too bad. Yeah. Tapi got one stall tu tak ada price and kita just assume it's $10 like everyone else kan. Nanti bila kita nak bayar, kita tanya dia, "Okay, how much?" Pak kena 20 saja. For one 20 meal. for one meal Tu scam lah. Share berapa orang? Comfort Satu orang 28 saja. Wah, rabak. Yeah, tu Rabak gila. I think okay, like for me I makan setengah cukup. Tapi kalau for a normal adult man maybe they can eat like 3/4 to 1 lah. But for US, maybe that's their normal portion Yeah. lah. Yeah, tapi Yalah. banyak Wah, but banyak. $20 for single portion rabak sih. Meripik gila, mahal gila. Kena scam. So always ask for the price before you buy. Another thing, kalau korang nak tanya price ke apa, yang takkan scam korang, Buildex. Buildex takkan scam korang. Baik. Buildex, so kalau korang ada rumah nak renovate ke ala carte ke section katil, toilet, bilik, katil bilik, toilet, living room ke apa, korang boleh contact Buildex. Macam mana Sabrina? Boleh call atau WhatsApp diorang di 88994034. 88994034 atau korang boleh juga walk in ke showroom mereka di Woodlands 11 unit 10-28. Alright, that's about it from us. See you on next episode. Bye.